Shalom shalom abadukurikiranye bose bari ku migabane yose yo kwisi uhereye aha muri iki gihugu cya Kenya turimo no muri Amerika, Canada, Australia ndetse no mu Buraya. Bakunzi bacu bakurikirana channel yacu yivuga butumwa tunyuza ijambo ry'Imana n'ibiganiro by'abakozi b'Imana bigiye bitandukana n'indirimbo n'ubuhamya. Twongeye kubaha kaze. Abantu benshi bazaga banyandikira mu gikari byagenze gute, dukumbuye ibiganiro byanyu, dukumbuye indirimbo, dukumbuye ijambo ry'Imana. Ibyo kuri duherukana undi mwaka washize w'ibihumbi 2025 nibwo duherukana kuri za kamera. Baratumaze igihe tutagaruka kuko mubizi habaye nyine ibibazo byinshi bigiye bitandukana haba mu gihugu. Niyo mpamvu tutongeye kuba hanga twagize za changamoto zigiye zitandukana. Rero iby'ukuri abari bamaze iminsi badushakisha twagarutse abakunzi banje bose. Rero ndabizi yuko mudukurikirana ku manywa na nijoro. Twongeye kubaha kaze kandi turabiyegereje. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Rero nkuko mubibona turi kumwe n'abashitsi kuko muhamu bibona imbere ya za kamera zanyu. Ko murabibona hano n'abavyeyi baraja kwivuga, n'abavuga butumwa baturutse mu gihugu cy'Ubugande. Ko murabibona n'abakecuru cyangwa se abavyeyi bameze neza cyane. Rero baraja kwivuga banababwira aho baturutse n'amazina yabo, ariko n'abashitsi beza cyane abantu benshi bakunda. Hari ababazi hari n'abatabazi, abo bose nabo baraja kwivugira. N'abantu bakuru kugira ngo n'abatabazi nabo babamenye. Rero mbere yuko tugira icyo dukora tuja kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa ikiganiro turi buje kwibandaho cy'uno munsi wa none, reka nanone tutarabiyegereza, reka tubiyegereza mu masengesho. Nyuma yaho baraja kwivuga, nyuma yaho dusoma ijambo turisobanura tugenderaho, niturangiza twinjira mu kiganiro cyacu. Reka dusenge bukeya. Mana iri mu ijuru, Mana ikomeye, turagushimiye Mana yuko twongeye kuba muri mugoroba wa none izitari ku kwezi. Tugiye kuganira n'abagaragu bawe abashitsi muri kiriya gihugu, bagasanire ubaheze umugisha. Mana data, muri iki kiganiro tugiye gusangiza amahanga yose. Data wa twese uri mu ijuru, wigaragaza ko Imana tubona ukuboko kwawe kandi wamamare ry'umure iduhumuriza muri urugendo ruja mu ijuru. Asante yuko udusuye, asante yuko tugendereye. Nganda gusabye nizeye uko ubikoze ku bw'izina rya Yesu Nazareti. Amen. Amen. Yego murakoze cyane. Amakuru ni amaki? Amahoro. Mwasize ari meza? Mwasize ari amahoro kabisa. Yego. Asante cyane. Ndabona munaberewe mumeze neza, nko ndabona ibitambara abantu benshi tibakibeheruka, ariko nabyo byonyine tutaranabivuga nabonye ari uwundi muco mwiza. Rero nko ndabona muraberewe cyane. Yuno muco w'abana b'Imana ntabwo tugomba kureka. Timwureka? Ntabwo twawureka rwose, tuzawusazana. Muzawusazana cyane. Bamwe niyo tutarinjira mu kiganiro, bamwe bavuga ngo bageze ino mu kizungu cyane, ngo bakwiriye kwambura ibitambara, ngo niho bakwiriye kuba mu kizungu. Sinzi icyo wobivugaho kumuvuga butumwa cyangwa se kujumva umuco wacu cyangwa bijanye n'ivuga butumwa. Jewe kukuntu mzumva, ndumva kwambura igitambara ntabwo ari umuco w'abakristo. Oya. Kuko n'ubundi Timoteyo aza kwandika aravuga ngo n'abagore nuko bagomba kwambara bakikwiza, kandi bakambara ibitambara, kandi ntibirimbishe kuboha imisatsi. Buriya kuboha imisatsi babishingira intahe, bakavuga ngo nibigezweho, ngo nibimeze gute, nibyaje mu isi, ariko ntabwo bigomba guhindura icyo Imana yavuze. Rero igitambara tugomba kukifata tukacyambara, kubera ko na Bibiliya irabyemera ngo tugomba guhisha umutwe. Yego. Urakoze cyane.
urumva atanze n'igipande cyerekana yuko abadukurikirana bose n'igitambara narimba baje ati baraberewe. Iwacu benshi bakunda kwisukisha, narimvuze ati ko mwebwe mwambaye ibitambara, aravuze ati na Bibiliya irabivuga rwose. Ariko n'uwisukishije cyangwa uwadefirije ndagira si cyasinzi ku cyo wobivuga ngo uvuga butumwa wawe uvuga ijambo ry'Imana. Uwadefirije no kwisukisha je kuko mzumva kuri nje kuri wewe ugiti cyawe mugani w'abamagabo. Yego bunyine imyumvire yabaye myinshi n'imihamagaro yabaye myinshi, ariko je kuko mbitekereza bitekereza ko kwisukisa ari icyaha. Atese gute? Iyo turebe umuntu agwaye agapfa kugira ngo babimushingure nzanga ngo bazabanza bakamwogosha byabisuku, none se kubera iki bamwogosha byabisuku atabimuhambara? Bishaka kuvuga yuko barabikora ariko tibyemewe mu mategeko y'Ubukristo. Mwumvishe yuko agisubije uno muvyeyi ati impamvu iwe ku giti ciwe tavugiye abantu bose kuri iwe abona atari byiza, ariko icyaha atanze n'urugero ati iyo umuntu bagiye kumushingura yisukishije turabibona nyine ati babanza kumuvanyamo bya bisuko bakabona kumuhamba. Tese niye mpamvu nimba atari icyaha babanza kumusukura bakamuvanyamo bya bisuko bakabona kumuhamba. Rero ni nkuko ku giti ciwe yarasubize. Sinzi nimba hari ubundi wo mwunganira kuri iryo jambo cyangwa nimba twoshoka. Naje namwunganiraho. Yego. Birasa n'ibyo nyine, igitambara ni cyiza. Icya mbere kiremewe mu muco w'Abakristo. Icya kabiri ni umuco w'iwacu, kuko njyewe ku bwanjye ku giti cyanjye numva ko kigumana bituma ntazibagirwa amateka y'iwacu n'umuco w'Abanyamurenge. Niko mzumva cyane mu mahame yanjye. Niyo nagera mu mujyano wakomeye numva ko nta kwibagirwa iwacu bishingiye kuri iyi nifomo mbese Umunyamurenge yanambitse. Nuko murakoze cyane. Rero muriyumviye rero ko barabasangiza ubutumwa isi yose badukurikirana bose, nawe uraja gushiraho comment yawe hariya ugira icyo ubivugaho. Rero murakoze cyane. Reka nanone kugira ngo twinjire mu kiganiro n'ubundi twari twatangiye kugira ngo nanone babanze babibwire niwe muco wacu. N'iriya ruguru iyo twazindukaga iyo watahaga ahantu babanza kukugaburira, barangiza kukugaburira bakabona kukubaza amakuru n'uwuriwe. Rero turabishimiye, mbanje kubaheza kaze muri iki gihugu cyacu cya Kenya. Iby'ukuri mwagize neza gutekereza nk'ababyeyi bangana gutya, sinari mbiheruka. Ivuga ubutumwa ry'ababyeyi bangana gutya batatu, nta mugabo ubarimo nta muhungu ubarimo, kandi mwambwiye ko muri ababyeyi bamwe bafite n'abuzukuru. Iby'ukuri byankoze ku mutima, mbiheruka iriya tukiba muri gakondo. Rero mbahaye kaze hano muri Kenya, Nairobi, na ndetse n'aha ku rusengero rwacu rwa Holy Pentecost Church. Turabishimiye, Imana ibaheze umugisha. Reka ntangizanye n'uyu turi kumwe kugira ngo badukurikirane bamumenye. Natangira utwibwira amazina yawe naho usengera, dukomezanya nyine. Murakoze. Banyita Nyaziraje Soleil, ntuye na Kivari. Ubwo ngasengera mu itorero rya Elohim. Umushumba wanje Bishop ni Maseruka Ngendahaye. Ubwo turamwivuga butumwa. Eza mugenzi wawe nawe yivuge, avuge nasengera. Nanje nyitwa Nyahumure Nyamunezero, sengera mu rusengero rwa Nyure. Umushumba wanje ni Revera Benjamin. Twaje hano mwivuga butumwa. Yego. Turabazi rwose, komerezaho. Naje nyitwa Nyangabire Jori, sengera na Kivari no duturutse. Umushumba wanje yitwa Budederi. Yego. Murakoze cyane. Mwumvishe yuko bamaze kubibwira amazina yabo, sinasubiramo mwiyumviye. Ni Kinyarwanda cyangwa se Kinyamurenge nguko tubivuga, mwabyumviye. Rero Imana ibaheze umugisha. Rero kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu, nanone reka dusome Zaburi 126 umurongo wayo wagarashika
hakabaho n'igihe mukumbura bera nk'uko Pawulo yazaga kumbura na ba Timoteyo agakumbura n'amasozo yabo bigatuma aja kwivuga butumwa. Muri ibyo byose ni iki cyabateye cyane nk'ababyeyi kuvuga ngo muhaguruke musiga abana kandi uba abana nko bariga ati barafunga? Ni iki cyabateye cyane musukumo yabateye? noneho twebwe twahoraga tubakurikirana ku ma YouTube, yego, twabona igitaramo kiri muri Kenya tukumva turafashijwe. Noneho akarusho dutangira kubabona baza kutugana iwacu, yego, bakaza badukurikiye bakatubwiriza tugafashwa, yego, turabakunda. yego, Tumaze kubakunda Yego. duhita twumva inyota yo kuza kubaramutsa. Yego. Twaje kubaramutsa kubera ko twababonye turabakunda, tugira igitekerezo cyo kuza dusaba Imana iradufasha, Yego, yego. duheza umwanya twako tubona inyota twari dufite, twako dukunda ko twusiba. yego, Kandi abanyeshuri nyine murabona bari ku ishuri ubu nyine, ariko kubera inyota twari dufite kandi twese twari dufite inyota ikomeye yo kuza gutarama Nairobi. Ntawe twaje kwishuza, ntawe twaje gusura, abavandimwe twabasura bisanzwe, ariko twazanywe n'igitaramo cyabera bimwe. asante cyane. Yego, reka nkuko bimeze mushitse muri iki gihugu mwakibonye gute? Ni gute mwabonye abera? Hari nabo niyenda mwari muherukana kera, warababonye, wabonye bimeze gute ivuga butumwa rya hariya mu Bugande n'iryaha n'ukuntu babakiriye? Ni gute mwisanze hano iminsi muhamaze? ahangaha nyine ivugabutumwa kuko mugenzi wanjye yaravuze ntabwo twari tuhazi, ariko dukunda gukora amavugabutumwa Yego, cyane cyane bishingiye ko kugenda tuvuga ubutumwa tukangurira abantu kwihana no kumva Imana no kuguma ku bicaniro. Satani aza agenda kurya, yavuze ngo iyo abantu bateranye nawe aba ari hafi yabo, kuko ivugabutumwa rya mbere twakoze twarikoze mu Rwanda, rya kabiri turikora mu Rwanda, irya gatatu niri dukoze mu ahangaha, ariko tutazi nyine, ariko tukagenda tuvugira Imana bitewe n'inyota turimo. Ariko dushitse aha twasanze hari ibicaniro byiza, abatwakiriye pasiteri watwakiriye Sofoni, ndagira ngo ni Sofoni, ni Revera Biriya Umoja. Yego, yatwakiriye neza, dusanga ibyishimo mu rusengero. Muzuburi kanisa agiye aho yatwakiriye twarashimye, dusanga bafite imyambarire myiza, bafite ubutumwa bwumvikana, haba mu myambarire, haba mu byo bavuga, ibyo bakora, kugeza twakiriwe mu Bayumbe mu kabiri. Batugaragarije ibyishimo, twakira neza, dusangira ubutumwa. Mbese urumva twari twifuje gusangira ku meza imwe y'ubutumwa. So batwakiriye neza, kino gihugu kimeze neza kabisa, ntacyo twabashinja. Murakoze. Mu buryo bw'umuco nk'uko mubona imyambarire y'abana b'Imana, aho babagabo, abagore, abakobwa, imyambarire yaha yabavuga butumwa tureka abo hanze kuko turi ab'Imana ati tuvuga byo hanze. Ni gute mwabibonye itandukaniro rya hariya mu Bugande naha? Umubyeyi tubajije uko wabibonye. jewe uko nabibonye dushitse hano muri iki gihugu ntabwo cyane jewe nagenzuye ibyo byose, baratwakiriye gusa turishima. Jewe gusa dukandagiye hano muri Kenya nyumvise nkaho tugeze ku ntego y'Imana, Yego, kubera ko twabiteguye kuza, ntabwo twabiteguye iminsi miremire. Ariko igitondo kimwe nzinduka muri Burakeye, umugabo w'Umurundi nsangayo, yari ari kumwe n'abandi b'abanyamurenge babiri. Ashitse turasenga, kujya dusenga, yego, arambwira ati se ko mbona usaze gutaha, wabujije umugabo amahoro ngo musubire muhira, ariko nkabona kuraja gutarama muri Kenya. Noneho sinyabyumvishije kubera ko yaravuze ngo se iyi Mana niyo ibivuze cyangwa ni Umurundi ubivuze, byibazaho cyane. Amagara hano bacu ndababwira ati noneho nagiye muri Burakeye, barampanurira ngo tugiye gutarama muri Kenya. Ariko twatekereza amatike, twatekereza ukuntu abana bafunguye ishuri, tukabona n'ibintu bitokunda, ariko ntitwamenye uko byagenze kugira ngo tuze. Twagiye ku musozi n'uyu wacu umunsi wa 4, turasenga, dusengera ibyifuzo bitandukanye. Turavuga ngo dusengera ifaranga, tubwira Imana iduhe ifaranga tuzoje gutarama muri Kenya. Twari yo kuwa 4 habe na 5 tubona aje hagenda dukwiza mu ifaranga, aratubwira ngo amatike yabonetse. Tubona amatike, Imana irabikora, turaza dushite hano. Jewe dushite gusa
urusengero twakandagiyemo rwa mbere narabwiye ngo niyo twataha ni ukuvuga ngo umugambi w'Imana wuzuye kubera ko twahakandagije ibirenge ntituzi icyo Imana ishaka gukora ariko gusa twaranezerewe turishima nico gusa iyo unezerewe uri mu nzu y'Imana ibindi byose biza byikora nuko murakoze cyane. Tukiri muri icyo kiganiro none se numvishije ndagira mwese mufite abatware nko ndabona biragoye nko nk'iki gihugu dutuyemo none kuvuga ngo mubwire icyari kumvikana nyine niyenda kuvuga ngo Imana yabatumyeho ntawo kwitanga umugambi w'Imana mugani wa muririmbyi ariko kuvuga ngo bavyakira abatware banyu niyo ntabazi niyenda nabo n'abanyamasengesho kuvuga ngo mubabwire musige n'igihe cy'ifunguro cy'ishuri ry'abana abavyeyi turabiza akazi bagira mu rugo ni babigiramo uruhare runini ni gute mubabwiye bavyakiriye gute tibabangiye cyane kutwangiraho bamaze kutumenyera kuko kuva ntago ari ibintu by'inaha ngo nakivari njyewe navuga ku giti canje nabitangiye ndi muri Kongo natangiye ndi umugore ubyaye rimwe ntangira kuja mu ivugabutumwa ahantu ku Kiziba ko yari paruwase yacu Kiziba ya Kadesiriya za Kundondo ko nageze mu rusengero no kunyicaza ntibanyicaza kuko bari biteguye mu wundi muvugabutumwa wenda w'amaso yarurangiranywe noneho ibansuzuguza ijisho nari agakobwa gatoya kari aho nyine nicara inyuma amateraniro ageze hagati mwarimu agenda ashaka uwo yabaza kuko nta matelefone murabyumva namwe sinzi uko yandebye nyine yashatse umwanya arambwira ngo ese wabuze umuvugabutumwa wateguje ko aza hano iwacu ku Kiziba wo kumurambya namubwira ngo ni jewe yarantwaye angejeje ari abicaza nyine ku gatuti ikanisa ryose nahindukiranya abasore tungana mbese size yanje muri icyo gihe bose baransetse ariko mpagurutse kuvuga ubutumwa bw'Imana yarishize ku mutima wanje hafi y'aba bandi basetse bararize kubera ikintu kiri mu mutima wanje numvaga civuga butumwa ndakomeza kuko muri ico gihe naje gurana na accident bituma nzina mu mushasha ariko iyo accident nakoze nabwo kuko nari narakoze accident ina maguru asa naho mbaye nk'ikimuga kiraho Imana inkijije tahura kubyinira Imana no kuyivugira ibyo byose bagenda babibona babyumva abatware babibona babyumva umunsi ku wundi kubana n'umuntu imyaka 10 akora ikintu adahindura barabyakira ahubwo nabo baradushigikira kubera ko ikintu kiba kiturimo aba ari kinini rimwe niho nigeze kugira ikibazo kuba dukurikiye byabubaka mbona noneho nari nkunda nyine umurimo w'ivugabutumwa nkagenda ahantu nyine ku matorero ruguru no mbaza Imana tese ko twageze mu mushasha noneho birarangira none nijeze wagize intege nke byagenze gute habaye mu ijoro nza kuganirizwa n'Imana mu nzozi ntarangura ngo nkwereke icyatumye ivugabutumwa risa naho rihagaze arantwara tugana hafi mu rusengero ninjiyemo nsanga urusengero rwuzuyemo abarwayi bararwaye bari birosha amashuka nawe urabona mu bitaro kuntu haba hameze ndangije ndabatsaba abarwayi ni gutuku arambwira ati wikwita ukomeza ndaza ngana nyine aha abapasiteri bakunda nko kuba bicaye n'abavuga butumwa pasanga umugabo umwe none numva ko ijwi rimbwira ngo ni dogiteri ngo nawe ngo murafatikanyije ngo kandi mwite kuri aba barwayi umva ibyo byose ko biraza kumbwira ko icyatumye ivugabutumwa ritaha none ntegereza wa mugabo kuko nageze ahangaha ku gatuti mbona habaye farumasi y'imiti noneho ntegereza wa mugabo akambwira ngo injira muri farumasi uzana ibinini tureba afite umuriro tureba abagize gutya wenda haba harimo bose abafite ibisebe abafite ibiki abantu batironsora n'amashuka ngo barebe wa mugabo arakererwa pe ndamwegera musatira kubera ari yankerereje kandi je nuva uburemere mwegereye nsanga afite imbugita mu maboko nsanga afite inyama nziza ya firiti mu maboko
ibyo urumva byasobanuye ibyo kurya byiza nyine inyama buriya ni cyo kurya cyiza kandi n'imbugita ubyitegereje bari ndareba mbona ibyo bintu afite ibi ni ibiki ndamusatira ngiye kubona mbona kikinzoka karagaburira inzoka ya nzoka akayifufurira neza buke buke na yambugita yaricaye cyane arambwira ngo ngiki kintu catumye ivugabutumwa ridindira bigaruye ndabetse si inzoka niki hari abantu bafite inzoka mu makanisa ariko nza guhamirizwa na mwuka w'Imana kuko inzoka risobanurira ari umuntu agakora ibintu bidafite mbese kuba byaba byagura ubutumwa bw'Imana akazana ku irari rye wenda ashaka kuba umunyacubahiro wenda ashaka ko yagera ku nzu nziza wenda ashaka bene ibyo nyine iby'umubiri ushaka niyo iyo nzoka nayo iyo mbugitagayo cyari icyo yarahawe cyo kugira ngo afashe yari mu barwayi abe yabaga kanseri n'ibindi ariko ntibikoze yari mu barwayi bikoze kuri ya nzoka iyo nyama nayo byari byo kujya wenda byafasha abarwayi bakagaburirwa ari ryo wenda jambo ryiza rikiza imitima ariko ntirihawe abo bari barwaye barembye bihawe iyo nzoka noneho bituma nsura kandi kugira umutwaro w'ivugabutumwa muri nje bene ibyo byose bikagenda byinuka mu bihe bitandukanye wabitekereza wareba ibibaye ukamuvuga ngo kandi ukuyonja mu ivugabutumwa hari abarekaga bimwe muri ibyo so ivugabutumwa ryacu si hariya gusa ritugize iminsi burya uje gusinda aba yankoye kabisa genda umvanko urakoze cyane by'ukuri ndagushimiye kandi uyu mubyeyi we ndamuzi kuva kera by'ukuri nazaga ngira ngo niyenda warananiwe waraguye mu mvugo z'ubu ngubu basigaye bavuga ariko by'ukuri nakubonye ndishima cyane mbona ukuntu wataramaga ukuntu mwatwakiraga twaje iwanyu numva ndishimye cyane rwose wakomeje icya gitaramo n'aya mirimo y'Imana nakomeje gukorera Imana kuko maze gukora accident igiti cyanguyeho ruguru tuba tugitsinda wenda waba warabyumviseho kinguyeho burya mwazaga muje ikimwasa ikitwasa twariko tugihanura noneho kingwaho mwamenye uruhande kigwa twari babiri ni igiti cyari cyaraguye kirafatwa twe tugatema cishinga noneho je ntema nzi ngo kirishinga ticishinga cyegukiriya cyafashwe kinsanga nakirangije cyegutse cyarashibukaga numva n'umwanya wo kuba na burya kujya wo gusaba n'imbabazi ngo negera abantu mvugane nabo tawo ngifite fata ishenye mu kuboko kumwe ukundi kuboko ngushira mu mutwe tegereje ko gikubita sinzi ubundi bwo ndambitabara ngafata ukuboko kwari gufite imbaraga zikingira ku mutwe ariko mugaye gato numva nkaho ijwi riganirisha umutima rambwiye ati wewe pfukama wikurure kuko hari imanga nuhunga wiruka urapfa ariko uhunge upfukamye wikurure ndikurura ijya mbere nikurura ijya kabiri nikurura ijya gatatu kingwaho mfukamye gutya kiza kunkubita parariza mwari babiri twari babiri ananirwa kukuvanyaho mugenzi wanje ahubwo yavugije indura ariruka yabona ko byanarangiye nuko kujya cyanye kubiseho ndamema sinabasha kuvugana n'undi muntu umushitsi ukaza ugashira icuya kikaza kigashira naratekereje none abagiye gupfa ibyo bintu barahura nabyo ariko kuko Imana igira imbabazi inkunda irankisa nza kuvuga ngo baje kukwikorera bakuvanye baraje kunyikorera haje abagabo 3 babyumvise baraza basanga ihari ndimo ntabwo bishoboka baragenda bahamagara abandi baranyikorera hari ahantu mu ishamba kuwa amabuye bangeza mu rugo hari kuwa 6 nuko ndayaho ngaho ndi mwihari goye kuko kumvanaho nabaga ndyamye ngo bangeze naho bankandira numvaga batashaganya n'ukuguru batashaganyaga nta kintu bashobora gushaganya kuri nje ibintu byose nabikoreragaho ndyamye urumva ndani ntegereje mbese ariko habaye ku cyumweru bagira igipoyo ngo bantware mu Gatanga
haza kuza abagabo babiri bavuye mu Rwanda b'abadogiteri bari bafite igiterane ku Kiziba, nuko baravuga bati twarize turi naha mureke turiho umuntu wanyu uko ameze tumenye niba yavunitse niba byagenze gute. Baraza barambwira bati niba wapfuye tugiye kugukoresha mbese imice wewe ka siporo turebe ahangiritse niba ari gufwa ryacitse, kuko nari ndyamye gutya ngaramye ntabasha guhindura. Nuko baraza barambwira ngo tugiye kugupfukamisha, barampfukamisha naherutse banteruye harya ndapfukama, ariko numva nagize isereri muri je nabyumvise ari isereri. Mu gahe gato ngarutse numva arababwiye ngo vertige irashize. Umwanya muto wa mudogiteri bati ni mumuhagurutse bene kubaka amazu ya ruguru batamabako yiwe muyafatishe ku gasika nimumara mumufate. Bara abadogiteri babiri na mukeba wanje, nuko barampagurutsa ndafata ka gasika hahandi ya vertige iragaruka. Ho naragarutse ngaruka namisa, aravuga bati no muntu yarangiritse yakomerekeye imbere kandi ko muramushiraho amazi ashushe bya bindi by'iwacu ngo mumukande mumushusha amazi. Bati ntimusubire kuko amaraso yiwe arasa n'ahayavura ntabwo atembera neza. Nari nabyimbaganye wese yandika ibinini, nuko habaye kuwa mbere barabingurira ndanywa, tangira kwiga kugenda bene ahanga kuvuga ngo ngende bene aha imbere y'iziko byamfataga iminota nka 30. Nuko kugeza ubwo nashize amaguru mu muhanda tagenda kugeza aho ubu ngubu nzamzinira Imana ngavuga ngo Mana ubwo nta gufwa rindya nta handya nanjye ngiye kugweza promotion nzakubyinira bitewe n'ikintu wankoreye waranyongereye iminsi none nanje mu minsi wanyongereye byo nzaza nkora nzaza nshiramo promotion y'igisirimba mzine igisirimba canje cinsha aho nkunze kubyina naho bikomoka iyo nibutse ko mfite amaguru Imana yangaruriye amaguru abandi ari ibimuga. Ni ico gihe mfa imva yanje kabisa ubu ngubu bararengeyo nitaka tanti sinzi ko nabantu usibye bene bagukunda niba bagenda bakamenya aho babitse haba hararengewe. Ariko ndashima Imana kuko ico gihe hari 2015 kozi ya accident kabisa. Arakoze cyane no muvyeyi by'ukuri Imana ishimwe yuko yagukije iyo mpanuka abantu benshi tibari babizi uvuga ngo uryami iyo minsi utangiye kugenda nk'umwana Imana yagize neza. Rero uku hari ngo ndabura ukuntu mbabaza none aba mama tibagira amafaranga kandi bayagira kandi kiriya gihugu murimo kiba kigoye uku mwasengeye amafaranga matike y'aba mama bavanya na kivara abageze ahangaha murayabona. Buriye ikintu cyose kiba mu kwizera. Jewe ndi mukubwira abandi kabwira abandi ngo niyo turi muri Kenya Imana tezireba ifaranga twatanze cyangwa urebe ukuntu twaje izirebe kiri mu mutima icyaduteye gutekereza gushaka ziriya faranga kikadutera gusezera abatware n'abana tukaja muri Kenya. Icyo ni Imana izireba kandi kizihimbaraga twama tubyicarira twese ntawe uzuhemba kandi mu nkambi biragoye ariko kandi dufite Imana izitugaburira izigabura n'inyoni zo mu kirere zikajya zigahaga niyo tugira kandi nizitugaburira. Twama tuja ku musozi kuwa kane turavuga ngo duhe ifaranga kubera ko ari wowe waduhaye inyota ukaduha inyota yo kuja kwivuga butumwa tutaje ku bindi byacu by'umubiri bisanzwe ufite imbaraga zo kuduha ifaranga tukaja gutarama. Imana yamize tibura kuwa gatanu ntabyo gutinda ngo dushakishe icyumweru twabisenze kuwa kane kuwa gatanu saa 6 tubona ifaranga dufata umwanya wo kuza. Ndumva ari ibyo ngibyo. Murakoze cyane. Rero reka tugume tuganire none nko ndabona niyo muvuye mu gihugu kimwe natwe mudusanze hano abantu bagiye basengera ahantu bagiye atandukana na ruguru mwabaga mu mihana igiye itandukana no kuva ruguru niyo tutabanye namwe cyangwa ngo dusengane namwe kuva mukira abakobwa mwazaga musenga Imana cyangwa mugani w'imvugo z'ubu ngubu ngo no gufatwa cyangwa mwafashwe muri aba mama niho mwakira imbaraga z'umwuka wera wowe nko muduheza sitora badukurikiranye. Noneho kuri ibyo bintu bajije je nzangeza no kubibwira nabandi no mu kabiri narabivuze
hari igitaramo kiza kiguta mu nzira kuko abantu benshi simvuze muri rusange hariho abantu bamwe bari mu gusirimba ngubwo abandi basirimbye umuntu akaja mu butayu ngubwo uwundi yagiye ariko ntajwi yumvishije rimubwira ngo siga ibyo ngibyo urimo unkurikire rero twebwe kubijanye natwe kuko reka mvuge shaka mvuge rusange turaziranye hari aho twakuranye ikiganiro turaganira umuntu akaza avuga icyo Imana yakoze je ku giti cyaje hari icyo Imana yakoze kandi iragikora impamagara mu izina iravuga ngo Nyangabire Bwana sifiwe iyo mpamvuga imbaraga z'Imana reve izanye rwose nibyo byiza mbaye mfashwa nibyo byiza rwose impamagara mu izina mbere yo kumpamagara mu izina yabanje kubwira mama ngo bano bana nkeneye umwana umwe mama aravuga ngo ndamutanze hashire nk'imyaka ingahe Imana irampamagara mu izina wari mu butayu se cyangwa oya ye munzu ijwi urari munzu saa 11 nyari umudamu nyari byayaka kabiri ariko nabaye umudamu senga ntabwo nasenze yuko nyubatse oya nasenze ndi umwana muto ya cyane ndibuka igihe kimwe marehemu jene ndamuzi uriya wapfuye wo kumishasho twaranasenganye nawe cyane nari mba kwa Reverend Mudaherana nukuri uriya ni papa nzamwubaha kandi ndamukunda nukuri noneho ndatura niho twamenye na jene aradusengesha ariko jene twari Imana tuzayisanga yari igihume jene ngo arapfukamye arasenze aradusengesha ngo buke jene tura kwa Mudaherana ngo buke ndahava nsubira iwacu mu Bibogobogo kabona ari ngira icyifuzo cya buri munsi kandi kagisengera buri saa 7 z'amanywa zuzuye mu Kadomo ruguru mwabagahe mu we muhana twabaga mu Bibogobogo nyine saa 7 gutya zuzuye mu Kadomo nagiraga iminota yo gusenga buramanywa yaremwe n'Imana noneho kandi kama mpasengera icyifuzo kimwe Mana ngirira gutya tivuge kavase ariko wa Mana tuza kumva Bibiri zivuga ngo uriso w'imfubyi kandi kwa mugabo wapfakaza none ko mama ari umupfakaze kaba imfubyi kaba mpamvuga ikintu niyenda data yo gakoze ariko ni wowe papa uhari ubunyene tuhaye wumva bigendamwe iminsi miremire ngo buke Imana ivugira muri jene ariko umugorore arava ngo genda ngutumye mu Bibogobogo ku mwana witwa Nyangabire ugende umubwire ngo amasengesho yasenze narayumvishije ariko agende yongera amasaha ariko Imana zigaye ikintu kandi kugosora haleluya none ngo arangize ngiye gutwara umwanya ariko niwe watugoboye enda rwose ni ikiganiro ndaki Bwana sifiwe warangize jene araza agera mu Bibogobogo ngo amare gushika kuko twari banyangabire babiri twaritiranywaga umwe ngo ni Nyangabire Nyaneza naje kaba Nyangabire Nyaneza kandi twembi tukaba imfubyi ariko se duhuza ubwoko iwe akaba umukobwa w'abega naje kaba umukobwa w'abazigaba noneho maze nawe kubera kuko nyine se yapfuye amusiga mu muryango usa n'ufatika akamenyekana naho jewe Nyangabire kubera kuko papa yapfuye agadusiga mu muryango uciriritse ubwoko bwacu turaziranye sinduhemenyekana habe na gato wagera mu muhana aravuga ngo ndashaka ko munyobora kwa Nyangabire amamujane epfo neza epfo mu muhana mubega ngo bashike baramubwira ngo ni nguyu ngo amurebe aravuga ngo yaye ishusho nabonye ndi gusenga ntabwo ari igiye nta wundi Nyangabire uri hano ngo nta wundi Nyangabire utuye muri uyu muhana hamahaza akana kamwe ngo arahari ngo atuye kwa Muzima nabaga ku mugamwe ngo ni Muzima w'abatwari yitabye Imana muri izi ntambara zo mu Minembwe yaraba mu Karengi niho nabaga ngo arahari kwa Muzima bahita bamuzamukana bansanga mu nzu kuko mu ngeso zanje sinatoreraga nabaga ndi mu nzu iyo naraye mu gitaramo mba ndi mu nzu nimba mvuze ngo ndasenga ku manywa ndasengerwa mu nzu asanga ndicaye mu nzu ngo afe kwinjira gutya yamaba ngo n'uyu nabonye yinjira ari umusirikare yambaye iteni yambaye isapu umugabo mukuru ndafase Imana uyu mugabo bitebye araza ngo ashikari cyaraba ngo mama ngo niho Nyangabire ndavanguye akubita umutwe mu maguru ararira nk'iminota 30 arunama karambwira ngo Imana yambwiye ngo icyo wasengeye yaracyumvishije kandi yagisubije izagikora ariko ugende wongera amasaha yo gusenga Bwana sifiwe kubera kuko nasenze kera tasenze ngubwo abandi bataramye ndavuga ngo uko nukuri tangira kubaza Imana none jewe ndi mutoya kandi sinshaka yuko nsenga bano bantu bose ngo babyumve kandi nasenga amasaha y'amanywa saa 7 none kumbwiye ngo nyongera amasaha zabigeza gute numva ko umukanganiriza zarambwira ngo genda wongereho isaha ya 2 z'ijoro ndagira fata umwanya tangira gusenga 2 z'ijoro nakaza mara kujya gushyika mara kujya nkandurura narangiza kwandurura ngasohoka nkugikina n'abandi bana
kikonera mu gisambu nijoro ngapfukama nkabwira Imana ngo niho bivuze ngo nyongera amasaha none ga narayongereye ndagutegereje. Imana iragoboka pastor, ikora imirimo ikomeye mu bibogobogo isi yose yakumuriro. Haleluya, Imana irakora. Rero kuba turi hano Nairobi ntabwo ari Imana y'uyu mwaka, ntabwo ari Imana y'imyaka, ni Imana ya Kenya twabonye ivuga, twabonye ikora. Sibyo kuko ubu nyine ibintu byaracyanganye, ariko ntabwo biza bicanga wumvishije Imana, biza bicangwa utarumvishije Imana, ariko wumvishije Imana neza agataramo ntabwo bizamucanga. Murakoze cyane. Murakoze cyane rwose. None itandukaniro ry'amasengesho cyangwa se ry'abavuga butumwa ba ruguru cyangwa se abanyamasengesho, kuko twibanda nguko mukora ivuga butumwa muri abavuga butumwa kandi mugasubira mukaba abanyamasengesho. None mubona itandukaniro ry'iriya ruguru iwacu twabaga muri gakondo n'iryahangaha ni gute mubibona ritandukanyeho? Murakoze cyane. Ngiye mbona bitandukanyeho. Ugiye witegereza iyo abavuga butumwa bagenda nyuma yabwo icyo babibye asigara hera imbuto. Umusaruro w'ibyo babibye ni uri mu kugaruka ukaba ntube mwiza, kandi ureba mwihaguruka bose baba basa, ariko nyuma yabwo ibiserutse ntibibe byiza. Kuko urugero buriya abavuga butumwa si ijambo ry'Imana gusoma aha kurya hariya mu gitabo cya Matayo bavuga ngo umugani w'umuntu wari ugenga mu gihugu ca kure ngo agasigira ngo abagaragu be 3 itaranto, ngo umwe yamuhaye 5 undi amuheza 2, ngo undi amuha 1, babandi 2 uwimwe uwa 2 n'uwa 5 ngo barazigenzura, noneho uwimwe ngo arabika. So bivuga ngo ingabire zigiye zitandukana, hari uhabwa ivuga butumwa, hari uhabwa wenda akaba yohabwa gushamburiya, akaba bahabwa ubuhanuzi butandukanye byerekeranye n'amateka y'abantu, imibereho uzabaho gutya, ufite kuzagira gutya, bigiye bitandukana. Ariko wabyitegereza ukabona abantu ntibabikoresha kumwe ryaherekwa nagize, abantu benshi baganisha ku nyungu zabo, ntibaganishe ku nyungu z'icyo Imana ishaka. Njyewe niho mbona bigiye bitandukanira, kuko iwacu muri gakondo babikoraga babiganisha ku nyungu z'Imana, ugasanga n'ushamburiya agize agaciro, ugasanga n'uweretswe agize agaciro, ugasanga n'ugize gute bimuhesheje agaciro. Nibo babo ukunze kumva bafite amateka akomeye, ugasanga ngo abahanuzi ba Karikofi, abahanuzi bande batandukanye bande, kenshi na kenshi iyo wumva iyo babatangaho ubuhamya wumva babaheza ubuhamya bwiza. Ariko ibyo abiki gihe si bose bavandimwe mudukurikiranye, kurya mubyashire bahavuga ngo aracara amazina make y'abisarudi bataranduza imyenda yabo. So abenshi bamwe baganisha ku nyungu zabo, bigatukisha ya taranto bafite mu mitima, bigatuma itukwa, ariko ntibatukishiye bose. Niko nabivuga nje. Mwunganire. Mu by'ukuri uko mugenzi wanje avuze niko kuri. Uko twabonaga abavuga butumwa iwacu siko twabasanze hano. Kanje ndibaza ndabase haba Imana yo mu migi n'Imana yo mu byaro, ariko ije gusanga Imana nimwe rukumbi, kandi icyo Imana yavuze yuko ari ikizira. Habe niyo tuzora mu migi ikomeye gute, gusa cyose ni ikizira. Uko avuze ngo hari abantu nyine bazatukisha abandi, uko nukuri umuvuga butumwa agomba kurangwa n'imbuto n'imikorere, ariko abenshi bari mu guhaguruka ku nyungu zabo. Niyo mpamvu n'ubutumwa bumwe buza busa nkaho budafite imbaraga, kubera yahagurukanyije inyungu ziwe z'umubiri, ariko ntabwo yahagurutse ngo akore ubushake bw'Imana. Niyo mpamvu bamuheza microphone ngo nagira icyo abiba, akabiba bijanye n'inyungu ziwe, ariko ntabibijanye n'inyungu z'Imana. Icyo gihimbagamizi zigaragara mu kuvuga buto. Murakoze cyane. Mbere umuvyeyi uri hagati y'imikrofone, uko mbona abavyeyi benshi muri iki gihe bananiwe, bagenda babapfobya ngo nabagore uti bashoboye tibovuga ivuga butumwa tibosenga, ariko mwebwe n'abandi benshi bagenda
imvugo z'ubu bagenda bavuga ngo baraketse bagize gute, niki cyabafashe mwebwe kugira ngo mufate iki cyemezo mugende muvuga ijambo ry'Imana, mugende muhindura amahanga, niki cyabasukumye kugira ngo mugere ahangaha, mugere ibi yabyagiye bibaka intege? Twebwe gutarama kwacu nuko atari ukwinaha, ntabwo twataramiye ahangaha, kandi twahuriye hariya na Kivare mu nkambi, ariko dusenze dusanga umuhamagaro wacu n'umwe, turakomeza turasenga. Kandi si ukuvuga ngo tuza dusenga badaha bavuga amagambo akurikira abantu ni menshi, ariko kandi ayo majwi kubera ko ari uwo twamenye, niyo mpamvu dukomeje gutaramira Imana. Jewe ntabwo ndi umuvuga butumwa ufata Bibiliya ngo ndabwiriza, ariko nyisanze gusa mu gitaramo kunda gutaramira Imana, kandi nzobigwamo, nzanyumva ari ico kintu habe niyo bovuga bakavuga gute, ariko murije gusa ngasanga ngitaramira Imana, nzanyumva ataco mbindura, nzanyumva iyo ntaramira Imana, nzanyumva hirya y'Imana nta kindi kibaho, nugutaramira Imana gusa tukanezerwa. Abantu bavuga bazavuga ariko baroba bagakuta, iyo bavuze bakabona nti wacogoye, kandi uwacogoye nuko bitari bimurimo, nuko ntaco yumvishe muri we. Jewe niko nzamvuga, iyo n'abantu bagunye kuvuga ngo impamvu zatumye bananirwa, nta mpamvu zotuma unanirwa, nuko gusa utari ufite ihame muri wewe. Habe nubwo umuntu yosenga cyane ugasenga ariko utagira ihame muri wewe, nza ntekereza kuko ntaco bzokumarira. Ariko kubera ko umuntu aba afite ihame, hari ibyo wahebye ku bwa Kristo ukavuga ngo nubwo abandi bose bakora iki, jewe kubera ico nyamenye, kubera uwo nyamenye zicongeraho. Niyo mpamvu ituma duhaguruka no mu mago tugahaguruka, ukinjirana mugenzi wawe ukamubwira ngo uzondebera abana, jewe ngiye gutarama i Rwanda, ngiye gutarama muri Kenya, akama yemera akagusigaranira abana hamwe na se akaza bareba. Niyo mpamvu twahagurutse, kandi uko nukuri, ntabwo ari ukubibwira amahanga ngo nuko ngo twaje gutarama hano. Jewe nyataranye nanje ndi umwana pe, nisanga mu gitaramo ntarama ndi umwana, gasenga ntaranamenya gusenga ico arico, ariko gusa nkabyisangamwo mu bishungo by'abandi bana, tugatarama tugasenga. Ariko iza kumva Imana maze gushakwa, nyashatswe ndi umwana muto cyane pe, ndakomeza ndatarama ngasenga, ngatarama kimwe n'abandi, bashiramo ikinimba tugatambira Imana, nkanezerwa. Ariko nkanezerwa ibintu nyine biraho, kandi nkagira ngo nyavuyeyo nuko ndamaramaje, nkagira ngo nuko, ariko ngataramira Imana nta kindi kintu nyibiseho, nta kindi nyumva. Jewe n'ijambo amarangamutima nyabyumviye mu Bugande, nabyibazaho n'ubu kibaze se amarangamutima ni ikintu kiba kimeze gute, akavuga ngo sari cyo bari amarangamutima. Ariko nasanze nza ntaramira Imana ndi muto cyane, komeza gutaramira Imana. Ndi umugore nza nibuka umunsi, usibye yuko umuntu yagiye abona Imana mu bihe, jewe ntomenya ngo nzavuga ngo hari muri uku kwezi cyangwa hari muri uyu mwaka. Umunsi numva Imana bwa mbere, jewe nari mu murima pantera ibigori, nari mbyaye umwana wanje wa gatatu, pantera ibigori ndi mu murima. Noneho numva indirimbo ziraje mu mutima wanje, ndibaza ngo se nyabaye gute. Noneho nkibaza jenyine gusa, kandi twari babiri mu murima ariko dufite urubibi. Ndibaza ndavuga ngo none abagiye gusara niko bazamera, kubera ko ibyo nariko numva nta bundi nigeze kubyumva. Kaza numva indirimbo zabaye zinshi muri jewe, ndaririmba niko mpantera, nje kunamuka sanganya amazu umurima, kandi wari umurima munini. Noneho numva ijwi rimbwira ndi mu murima ngo nyaho muri we ndashaka kukwiyereka, kandi aho nkwiyerekera ni muri uriya muhanga. Noneho namavuga gati kunasaze byakomeye, kuko nta kindi nariko numva byankomereye muri uwo murima. Ndavuga ngo Mana we, uko nyine ngiye gusara, nyamangira ngo none abagiye gusara niko bazabatangira. Noneho nkumva ryajwi gusa ko rirambwira ngo ngiye kukwiyereka, kandi ndakwiyerekera muri uriya muhanga. Ndavuga ngo se, noneho nyumva naje ubwenge ko buza, ndavuga ngo se ko bazavuga ngo habaho imyuka myinshi, ukwinti iyo bari Satani haye inshuka. Ndavuga ngo reka naje mbaza Imana noneho nimba ariyo. Ndavuga ngo Mana we, nimba ari wewe, ndavuga ngo ese kuhambwira ngo uranyiyereka, ese uranyiyereka gute ndi kumwe n'uyu muntu mu murima? Yambwira ngo mva nkubwire, ngo ugende umubwire ngo mpeze utugori dukeya ngo ngufashe, ngo numara ngo umubwire ngo umutima wambwiye ngo nsenge,
ngo ariko ntumubwire ko nije ukubwiye, ngo ariko nije Imana ukwiyeretse, nije ubikubwiye, ariko wewe ntumubwire ko nije wakubwiye. Nushika umubwire ngo umutima wanje wambwiye ngo nsenge, umubwire ngo agutugori dukeya tutari twinshi, ndashaka kukwiyereka. Ndagiye ngo shike ndamubwiye impeza kutugori dukeya ngufashe. Arambwira ngo se kuraja kumfasha, uriya murima wawe wawumaze? Ndavuga ati washize. Arambwira ngo ariko ntako wabaye, wateye umurima wawe umaze? Ndamubwira ngo nukuri umurima washize, ugende uzunguruke urasanga washize. Nanje ngiye kunamuka asanga nyamaze umurima. Noneho aratangara ntiyabyumva, ampeza twatugori, amaze kutumpa ndaduteye turashize. Ujya mpamuteza ndamubwira ati noneho umutima wambwiye ngo nsenge. Aze kunsubiza arambwira ngo guse siko kwiza gusenga, twatugori mbanda tumaze. Ndamanutse uko numvaga nshaka kumva ico uwo muntu ashaka gukora. Ndamanutse ngeze muri ca giti cy'umuhanga yanyeretse, maze kugishikamwe nyumva imbaraga zinshi, kuko numvaga imbaraga kandi ntabwo natahura ko ari imbaraga z'Imana, kuko sinyari nzi imbaraga z'Imana ngo nizi cyangwa ni gute, ariko ariko ambwira ngo nije Imana nshaka kukwiyereka. Ndetse muri ca giti cy'umuhanga numva imbaraga zimbanye zinshi, numva nuzuye imbaraga zidasanzwe, numva nuzuye ibintu bikomeye cyane, kuko iruhande rwa ca giti hari uruzi rwitwa ngo ni Mucya. Ndagiye nshike ndavuga ngo reka njyame muri uru ruzi kubera ko amazi akonje, wenda ibi bintu byoja kugabanuka kubera ko ntazi byamfashe. Njyanye muri ya mazi numva gusa ibintu bikomeje kuba bijya gusa. Ndarushe ndabyutse ndatashe, nshitse mu nzu numva nuzuye imbaraga, ninjira mu cyumba ndaryama ku gitanda nuzura imbaraga, numva nuzuye imbaraga, imbaraga zikomeye. Ndavuga ngo hari zaba ari imbaraga z'Imana, ariko nsanga ni imbaraga z'Imana. Komeje gusenga numva imbaraga z'Imana, ndasenga komeza kumva nuzuye mu imbaraga z'Imana. Naza nyinjira mu materaniro kagira ikibazo cyo kunezerwa, nyinjiye gutya nyinjira mu materaniro nkanezerwa, kabura ibyambayeho. Amare noneho ntangira guhinga, ngahinga sinyezi, mpura n'ico kigeragezo, ariko ndashaka kuvuga imbaraga z'Imana nabonye. Maze guhura n'ico kigeragezo cyo kuteza, umunsi umwe ndi mu nzu nyari kumwe na murumuna wanje atuye Ikitengera witwa Bukuru, nabonye afite n'ikiganiro nawe n'umwana ukiri yagaza nderera, yari umwana ukiri mutoya. Mu gitondo kare kare tubyutse tubona umwana w'uruhinja mutoya, muto cyane, wambaye akabutura, tumubona gusa yicaye mu kirambi cyo mu bwinga araririmba, niba wabonye intumbi inyoni yapfiriye ku gasozi ngo yishwe n'inzara, niba wabonye igishwi cy'intumbi inyoni yapfiriye ku gasozi ngo cyishwe n'inzara, guko ni kutazapfa ngo wishwe n'inzara, guko ni kutazapfa ngo wishwe n'inzara, wewe humura taguzishwa n'inzara, ntabwo tuzagushingura ngo nuko wishwe n'inzara. Haleluya, amen. Nukuri iyo ntekereje ibyo bintu zanumva amarira menshi. Uwo munsi bigenda gutyo, uwo mwana titwamubonye igihe yaje, titwabonye n'igihe yasubiye, yamanyikira hajya yicaye. Uwo mwana murumuna wanje arambwira, ariko noneho ngo ibihigo biba muri inzu yawe nabyo mutaha umuntu arabibona. Ikintu nyamubwiye, naramubwiye ngo ceceka. Wabonye aho yavuye? Arambwira ngo yaye. Wabonye igihe yasubiye? Arambwira ngo yaye. Ngo none si cyo gituma nyine muri ino nzu yawe ngo habe ibihigo bitaba ahandi? Ndamubwira ngo uyu ni marayika. Ndamubwira ngo jewe umutima umpamirije ko uyu ni marayika w'Imana, ntabwo ari umuntu, kubera ko titwabonye igihe yaje, titwabonye igihe yasubiyeyo, yanyikiye aho yicaye. Mbona imbaraga z'Imana ico gihe ngo buce, ndetse iyo nzu nari ndimo nyimukamwo, nyimukira mu yindi nzu mukebanje yari avuyemo, yari yujuje indi nzu nini, iyo yiwe akaba ari yiba kanini tuyimukiramo. Nijoro njyanye umuntu araza arambwira ngo se ngo mbwira iminsi umaze uteza. Ndamubwira ngo noyimenya, ngo ngayimbwire. Ndayimubwira yose uko yanganaga. Wa muntu aragenda, haciyeho akanya gatoya aragaruka arambwira ngo se bya bintu wambwiye wo bisubiramo?
ndavuga ngo nubisubiramo ngo ngahe bimbwire noneho ndabyuka ndicara kuko byari ibintu byo mu nzozi kagira nyine ngo ni mu nzozi ndabyuka ndicara arambwira ngo ngahe subira muri bya bintu wambwiye subira muri ya magambo yose ndayamubwira arambwira ngo uhereye isaha urejeje amen. ndavuga ngo Mana we uhimbazwe ngo buce mu gitondo kare kare ndabyuka ndagenda nja kubibwira undi mugabo twari duturanye ico gihe yari akiri mwarimu w'urusengero aza kuba na pasiteri inyuma ariko yari umugabo usenga uba mu imbaraga z'Imana zikomeye ndagenda maze kubimubwira ndamubwira ngo noneho reka nkubwire ibintu nyahuye nabyo nijoro narayenganira n'umuntu ariko ntawe mpambona kagerageza gushaka uwo muntu ko nomubona kamubura ariko akambaza amagambo nanje kamusubiza ndibaza ngo si uyu muntu tuba tuvugana ariko ntamubona kandi akambaza amagambo nanje kamusubiza ese uko uyu muntu ninde araseka cyane arambwira ngo barayuganira n'Imana ndamubwira ngo saberekwa niko muzamwerekwa se niko bizabimera arambwira ngo warayuganira n'ijuru arambwira ngo iyo n'Imana mwaraye muganira yamambwira ngo waraye mu ijuru ntabwo waraye mu isi ico gusa ndatangara uwo mugabo yarapfuye ni data bukwe ariko afite abana biwe umwe n'ibyishimo atuye mu Rwanda undi yarazamuwe yitwaga Sanzabera uwo ni se yari umukozi w'Imana wankundaga nanje nakundaga mu buryo umunsi apfa ari abantu benshi bari bazi ko nanje ubuzima bwanje bushobora kurangira ariko kubera ko isaha n'umwanya wanje byari bitaragera ntabwo najanye nawe ariko yari umukozi w'Imana wuzuraga imbaraga z'Imana kuva ico gihe gusa taramira Imana numva Imana tukaja ku misitari twagiye ku misitari tuja ku misitari twagiye ahantu mu bijanda mu mibunda dushite turatarama noneho dushite duhura n'imbogamizi muri urwo rusengero Imana iratubwira ngo nimutange za haleluya 7 mucecetse mutere 6 mucecetse iya 7 mutere hejuru mbereke igitangaza ngiye gukora kubera ko twashite muri uwo muhana za senti zose zamazizimira rimwe zirapfa ariko Imana twari dufite ico gihe twari twuzuye imbaraga z'Imana Imana idukoresheje dukora ico kintu dutangaza haleluya ducecetse ariko kubera ko batari ko bamenye ivyo dukora ibo byari ko bibacanga duteye iya 7 zose zivugira rimwe ico gitangaza nakibonye Imana igikora turi mu bijana abenshi bari hano muri Kenya twari kumwe uwo munsi mu bijanda uwo munsi Imana ikora ico gitangaza iciye ndetse muhungu yarakiri muto ariko ni data bukwe ari hano muri Kenya yarakiri umwana muto yuzuraga imbaraga zikomeye jewe nigeze mbona umunsi umwe wacu mugawera Imana imukoresha yuzura imbaraga araguruka afata yurira ku masharipa agurukira ku masharipa ikanisa ari hano muri Kenya ubu nyine zuko ameze ariko twaragendanye twasenze Imana uzura imbaraga z'Imana Imana dukoresha ibikomeye Imana dukoresha ibitangaza bikomeye mbona imbaraga z'Imana nabonye imbaraga z'Imana mu bihe bitandukanye nyumva Imana umunsi umwe ndasenga igihe twari duhunze tugeze mu nzira turi muri bato nari ngwaje umwana agwaye cyane turi Bukavu kazambwira Imana ngo Mana we kuko ise yari mu Buganda kavuga ngo Mana we unyemerere uno mwana areke kurangiza ndi mu rugenzi azorangize nshite mu Bugande shitse mushikije mu maboko yase turaza dushite muri bato noneho dushite muri bato bararirimba ngo baririmbe kandi twari kumwe n'ubwoko butari ubwacu naho mu zindi ntebe yo hasi hari undi mugore kuko twasohotsemo duhuriye hanze turarira turaturika twembi turarira tutaziranye muri bato uwo munsi mbona imbaraga z'Imana ndavuga Mana we yego ugendana naje uko no muri bato wari kumwe naje baririmbye nyuzura imbaraga noneho nyumva umwuka ugiye kunca mu mazuru kuko numvaga nshaka kwamiriza ariko nareba hirya yanje no hino hari hakikije abasirikare kavuga ngo ni nyamiriza ngo baranta muruzi niko nako ntekereza ndavuga ngo se ko manyumva umwuka wambanye mwinshi kumva no kwamiriza nyo tururukwa ariko se ndamiriza gute ko mbambona abasirikare bangose hirya no hino ariko nono numva umwuka ubaye kaza nyumva umwuka ugiye kunca mu mazuru ndavuga ngo Mana wese kuba ibintu ndabikora yi ndavuga ngo Mana yego uri kumwe nanje no muri bato ukuri kumwe nanje ntabwo wigeze undeka
kuko nyari mu rugendo sinariko menya ko Imana yowe ikinyibuka cyangwe ngo nyuzure imbaraga z'Imana kubera ko nyari mu rugendo rw'ubuhunzi bunze mfite abana ntari kumwe na se ndi jenyine ariko mbona imbaraga z'Imana nabonye imbaraga z'Imana mbona imirimo y'amaboko y'Imana ngeze mu Bugande ngasenga mbwira Imana ngo Mana we fite irungu natandukanye n'abandi bose twasengana ese hano hantu nzabona abandi kabwira Imana ngo mfite irungu umunsi umwe umutima urambwira ngo wogenda muri iriya miyenzi iri kuri iriya mirima nosenga kandi kumva Imana ndasenga mbwira Imana ndarira uwo munsi mbwira Imana ngo nkeneye kubona abandi kandi mfite irungu ryabo twatandukanye twasengana kubera ko igihugu ngezemo ntawe nzi n'umwe ariko Imana iza kuntiza abandi muri iyo miyenzi kagenda buri mugoroba duhe mbona abandi batangiye kunsangayo ndasenga noneho nkabona abantu benshi bafite agatorero nkibaza ngo ese bari abantu baza bavuga iki ariko iza kwegera umugore umwe ndamubwira ngo ese ko nza kureba nkabona wowe umutaramyi ese tikoza tuzatuja ku musozi kandi ari we nahasanze ariko nkabona tibabiha agaciro ariko umunsi umwe turajana hari abantu benshi baza bambwira ngo Imana yakuzanye kugira ngo tutaja mu bindi bintu ahantu twari tugeze twakijijwe nawe hari ahantu wadukuye twari tugeze ahantu wakomeye ariko twaratangaye tutatubisubiramo tugatangazwa n'ukuntu watubonye ukabona tugatarama niyo mpamvu tugejeje ubu nyine nta bindi turajamo abo badamu barahari mu Bugande bazababivuga bazababimbwira bakavuga ngo ni ukuri ahantu wadukuye hari hakomeye twari tugeze ahantu tutoba tukicikuye ariko warahadukuye ariko sinje wahabakuye n'imbaraga z'Imana ndatarama mu Bugande umunsi umwe ndasenga uwo munsi narasenze hari umugoroba umwe ariko reka ndeke kuvuga icyo kintu ariko ndabivugaho kubera ko nabonye imbaraga z'Imana mbwira Imana ngo Mana we keneye kukubona kuko nari nahuye n'umusozi ukomeye ariko ndavuga ngo ma unyiyereke ndakinga ndeba ko abantu bose bajyanye mare ndakinga ndasenga nari maze kuryamisha abana mbwira Imana ngo usinzirize bano bana tihagira umwana ukoroga nari mbajyamishije kubera impamvu ndasenga tangira bukeya mfite imbaraga nkeya ndasenga ngeza saa 9 nyinjira mu mbaraga ngo habe saa 10 ico gihe mbasenga nyuzuye imbaraga numva ko umuntu ambwira ngo reka nkwereke ngo umugezi udatobwe mbona uruzi ko rucika mu nzu rutobose ruturutse mu cyumba uruzi rwatemba muri saro mbasenga ndavuga ngo Mana we noneho nyinjira mu mbaraga zidasanzwe ndavuga ngo Mana we tiwonyemerera ngo runo ruzi tori gikombe ndahemwa amazi nyagotomere nyumva ahubwo uko ameze ndasenga nyuzura imbaraga ndavuga ngo Mana we nyemerera runo ruzi buce mu gitondo ruri hano kugira ngo abaturanyi nibazuka barusangeho babone imbaraga zawe nabo barubone Mana we ngo habe saa 10 umuyisilamu yamirije rwa ruzi ruragenda mburaho ruroye harasubira harahura hasubira haba mu nzu bisanzwe nabonye imbaraga z'Imana mu buryo butandukanye mbona imbaraga z'Imana zikomeye cyane niyo mpamvu izataramira Imana hari umunsi umwe nyatamze dutaranye kuri Gitavi kwa Munyakadeko amaze numva ko umuntu ambwira ngo ngiye kukwambika noneho ndibaza ngo se uyu muntu agiye kunyambika iki kubera ko ico gihe twari twambaye imbaraga nyari mfite imbaraga ntabwo nyagaza nsenga nukuri nagaza nsengera ikintu ico nsenge nijoro mu gitondo kikaba nagaza nsenga naje gusubira umunsi umwe nagiye gusengera ikintu nagisengeye numva ko umuntu ambwira ngo ito ngo wisenga usubira mu kabapfapfa ndavuga ngo mbabarira Mana uwo munsi turatarama kuri Gitavi turatarama turasenga hari mugoroba dusezerana tugiye gutaha iwacu muhira turasenga numva ko umuntu ambwira ngo ngiye kukwambika ico gihe nari nafashwe n'umwuka wo gutanga amahuzo ndayatanga ruharashira uwo munsi twagiye ku musitari jewe ngenda nyuma abandi bagiye ngenda ntiriye umukobwa w'abasinga witwa Nyangororoka unyine batuye i Burundi mutiri huzo ndavuga ngo sintira amahuzo abiri reka zogende nyuma ndayitira tuja ku musitari kuri Gitavi ducitseyo uwo mugabo wapfuye aravuga ngo noneho ngo nyaho murewe ngo noneho hano hari ikinimba twahasanze ngo ni ngombe ngo noneho ngo nabwiye abandi ngo sandi ko nyaho muri yasigaye ati iyo tumuzana
iwe aba yatambye agahwera agapfa nanone tukamubura. Aravuga ngo none ngo icyo kinimba ngo nawe bakigushiremo ngo we kumva iyo nanga noneho ngo twumvishije ngo tutarumva ngo kiravuga ngo umuntu ubwenge bugashira. Uwo munsi turatarama kwa Munyakadegu tugiye gutaha iwacu mu Gahwera. Muri uwo mugoroba numva ko umuntu ambwira ngo ngiye kukwambika. Nibaza icyo uwo muntu agiye kunyambika kuko ntabwo imbaraga nyari mfite ntabwo zantahuriraga kuko nagiye ntiri ihuzo. Ntabwo nanabyibuka ko nagiye ntiri ihuzo. Nari nambaye imbaraga z'umwuka wera. Ngo amare noneho bamagaye mugenzi wanjye. Uwo mwana tuwicaka yitwa Freddy ndetse ni n'umugabo nubwo mwise umwana afite abana. Ndamubwira ngo ngwino wumve noneho uko umuntu ahambwira. Noneho araje ngo atangire. Ndamubwira ngo se kurumva uko ahambwira. Arambwira ngo ntahamwumva. Iwe ntamwumva ariko je kagira ngo abantu bose ko baranumva uko ahambwira kubera ko yambwiraga jewe nkamusubiza cyane ibyambwiye naje kamusubiza. Arambwira ngo ngiye kukwambika ngo kandi ndakwambika utarinjira mu wawe. Noneho turataranya aho hantu turatandukanye turasezeranye turatasha ngo dushike imuhira iwacu baratwiyegereza ko abantu bavuye kure cyane ngo twinjire mu rusengero gutya. Umuntu akamahaguruka ngo mbaye nyaho muri huzu ngo mbaye nyaho muri huzu neza bageze ihuzu 7. Izo huzu 7 bagejeje nizo nari imaze gutanga kuko hari umuvuga butumwa atashi iwacu w'umushi. Noneho mesa ihuzu nari nsigaranye mu mugoroba ndayimesa ngo amara umwana umwe ngo ni Nyamutige gwa Serwa arambwira ngo ariko ngo ubone iyo huzu ngo nyina wa Jean Koro ngo ukundi zikubera. Ndamubwira ngo noneho ndashikanye zinge nyibike nyamasanga mwacu hari umuvuga butumwa w'umushi. Wa muvuga butumwa ngo atangire kubwiriza mu rusengero umutima urambwira ngo muhe yahuzu. Noneho ntagira kurira cyane ndarira ndavuga ngo ese ndatanga ihuzu imwe ariyo nsigaranye. Ngo amare nyegera umubyeyi umwe arambaza ngo se kuhawira. Ndamubwira ngo mva noneho ku mutima wambwira. Umutima kurambwira ngo peza uriya muvuga butumwa w'umushi ihuzu. Arambwira ngo uwo mutima ngo nguwangire. Noneho nyumva wa muntu andemerere kurusha wa mutima. Ndatambutse mbwiye undi mugenzi we atuye mu Rwanda. Ndamubwira ati yewe noneho umutima kurambwira ngo peza uno muvuga butumwa yahuzu yanje kandi ariyo sigaranye. Yamabwira ngo yimuheze. Nyamanyumva wa muntu hari ikintu akoreye nyamanyumva umutima wanje urabohote. Nyamampaguruka mu buryo nyayitanze abantu bose bagira ubwoba. Ndavuga ngo uyu muvuga butumwa muhaye ihuzu kandi iyo huzu umutima wari kumbwira uwo muntu yari kwambwira ngo nutayimuha ngo habe no kurubunga ngo tuwuhagera kandi kurubunga hari intambwe zingahe no mu ikanisa. Ndahaguruka ndayimuha maze kuyimuha nyamanyumva ikintu cyari ku mutima cyose ko gitibuka. Mu gitondo kare kare mzuka nyizinga nje wayimutekereye mu gikapo sinduwe nyibuka ko nta mahuzu ngira ndayitanga. Ico gihe nari mu mbaraga zikomeye z'Imana nanone bazimpanga komeza nkazitanga kuko numvaga ico kindi Imana kavuga ngo se none si Imana sanga ni ikigeragezo gikomeye kandi cyari ikigeragezo c'Imana ntabwo cyari cya Satani. Umutima warambwiraga kuko hari abafite amahuzu menshi cyane ariko kumva ico kintu cyararemereye muri je taratanga ihuzu kumva nta mahoro. Nuko niko je natangiye gukorera Imana niko nahagurutse niko zakorera Imana zandambira Imana gusa. Iyo izatekereza imirimo y'Imana n'imbaraga z'Imana zandambira Imana. Ntabwo ndumuvuga butumwa ufata Bibiliya ndabwiriza ariko nzatambira Imana nuko niko nteye niko Imana yangize nzataramira Imana nubwo nibwo buzima bwanje bwo kubaho nzataramira uva ndangiye gutaramira Imana nta kindi kintu ndumva ntarindi jwi ryo mbwira ngo bivemo izanyumva nta mpamvu yo binkuramo. Ndakomeje gutaramira Imana haba mu byiza haba mu bibi. Dukomeje gutaramira Imana mu byiza no mu bibi. N'ubu nyine muri urugendo twakomeje kumva amakuru akomeye mabi. Ndaruhanda ndavuga ngo sizi intambara zankurikiye niki. Barampamagara imuhira ngo umwana yagwaye utahajya. Ndavuga ngo sibi nibiki. Barampamagara mu bana banje bari ruguru ngo indege umwe yamurashe. N'ubu ndi hano ariko ndi gutarama ibyo bintu simzibuke. Ariko nyine iyo nsubiye iwabo umubiri kabyibukanya bikuru nabyo bikantera umubabaro mwinshi. Ariko ndakomeje gutaramira Imana haba mu bibi haba mu byiza. Nukuri ngomeje gutaramira Imana kandi nzanyumva hirya y'Imana namenye nta kindi. Amen. Nuko niko bimeze. Imana yo mu ijuru ibakomeze kandi bagure ibongereye imbaraga babashe gutegera
abadukurikirana bari hirya no hino, imbaraga z'Imana zirakomeye. Imana mu ijuru ikomeze ibagure, ibumvise kumva Imana, mwongere mutahure imbaraga z'Imana, abavuye ku Mana mwongere muyigarukeho, kuko Imana ni byose muri byose. Amen. murakoze cyane. Iby'ukuri nko ndumva aba bantu barimo ibintu byinshi cyane. Muracyari muri iki gihugu, tuzaguma tubabone, mutuganirize. Ndumva muri mu butunzi bw'Imana. Nari mperuka kuganira n'abagore bameze gutya, bakuzura imbaraga z'umwuka wera bakarira. Nari mbiheruka kera, urumva imbaraga zamufashe akazaryama mu ruzi, nanone yakumva bidashobotse akaza akaja mu wiwe akikingirana. Urumva urwo rwego. Iby'ukuri Imana yabakoresheje ibintu byinshi. Rero tugana ku musozo, tuja mu bindi, kugira ngo abadukurikirane bose. Twari kuvuga, numvishije buriya muvyeyi wo hirya yavuze ngo yataramanye, yaramureze mudaheranwa, umwarimu mwiza azagera nino tuza tumuhamagara. Ababareza mu mwasenganye ni beza, ufite abarimu beza. Iby'ukuri mugira ico mubwira, ijambo rimwe rimwe mwubwira abadukurikiranye, badukurikiranye abavyeyi nkamwe, mubakangurira kuja kwivuga butumwa, mu gusenga Imana. Icyo mwubwira abadukurikiranye bose, ijambo rimwe, kugira ngo abadukurikiranye bose muhagire ijambo muvuga. Urakoze cyane. Nje ndumva abadukurikiranye mwumvise ubwo buhamya bwose, ariko muri iki gihe ku giti cyanjye numva abahagurutse, hari abasenga bahagurutse nko mu rugomo. Njyewe numva gusenga ikintu kijanye n'urugomo si cyiza, kuko byanga byakundiriye urugomo. Iyo mugeze kure usanga ibyo wita ko byari byo wabibura kubera urugomo ukananirwa. Cya kabiri, gusenga no kwihangana. Bamwe intambara nyinshi, si uko ahangaha dusenga ntazo dufite. Kaba bene data twaraganiriyeho buke, hari umwe wasenze akorera akantu k'akavuga butumwa bene tubita komanteri. Aravuga ngo biri mu kumutangaza ngo umugore ngo kuba yaravuye iwacu muri Kongo ngo ari kumwe n'umugabo, ngo ariko twagera no mu mushasha ngo ahitamo gutandukana. Noneho abantu bamwumvise ari benshi bita bimuviramo intambara, bahita bamutumaho ubutumwa, baramubwira ngo turakwanga. Ndakumubwira ngo nukuri ubutumwa wavuze birasanga ko cagiye Yohana yabwiye Herode na Herodiya ngo wewe mufite ubusambanyi, none rero mubigabanye n'ubwo uri umwami utegetse uri mubi. Bahita bamugirira inzigo kugeza ubwo bamuciye umutwe bawuheza Herodiya. Nawe uyu mwene data ukabivuze n'ukuri, nawe yigeze kunganirizaho, arambwira ati no akunda gutamba, n'abantu benshi bakunda gukurikirana ibitaramo, agira ingabire yo kwandika amandiko. Noneho yafashwa yamiza nk'uku kose abazava bikurikirana yamiza. Arambwira ati hari bamwe bavuze ko bo batazabumva ko yamije mu mbaraga z'Imana, batahubwo bazavuga ngo bahararutse igihebe ngo kiba mu rusengero. Urumva yumvise ko baba iwe atangaza haleluya, abandi bo bakumva ko ari igihebe. Rya jambo ni kinaniza, ni kigeragezo. Abenshi iyo bumvise utwo kubera urugomo bahitamo kubireka. So abadukurikiye mwihangane mu gusenga, abamwe intambara, kandi n'abakurikiye mu rugomo nubona iriya mushoranye na benshi ntiwumve ibiri imbere, uzagaruke wisubiremo we wenyine ubitangire. Nicyo naheza abadukurikiranye, kandi murakoze. Rero reka ko turagana ku musozo ikiganiro cyacu, tubanje gushimira abadukurikiranye, Mana mwishira baho umugisha. Rero iyo tuvuga ibi bintu nibwo nabivuze mbere, ndavanga umushumba yadutomboye. Reka tubirekera ahangaha bigume mu mitima yacu, tuzakomezaho n'ubutaha. Ariko abadukurikiranye bavandi, gusenga nta kindi kintu cyiza gisa nabyo. Gusenga kiza kitwambika imbaraga, gusenga kikatwambika icyubahiro, gusenga kikaduhuza n'abakomeye, gusenga ni interi ndende cyane ushobora gukenera kwigeramo kugira ngo tubashe gutunga Imana. Naho ibindi byose ni ntacyo bimaze, n'iby'akanya gatoya. Wa muri imbyarendo aravuga ngo burabyo ngo burarabije, ngo kandi ari bwiza, ngo ariko nubwo igihe gitoya ngo bukuru. Rero izo zindi nyungu mwishoyemo zitari gusenga, mu by'ukuri wo shaka yazivamo, tugatumbira umusaraba, tukamenya yuko Yesu ari hafi kugaruka. Cyane kwifuriza abagenzi banje babadamu no gusenga cyane, kandi abana bacu bazatureberaho. Umwana wansha ndeberaho akamenya uko meze, akamenya uko ntamba, akamenya nuko nsenga. Kujya watubeje akantu gakomeye, urato ngo abatware banyu babyumvise gute?
babyumvise kera kugira iyo mubanye n'umuntu w'umurwayi uza wakira uburwayi bwe ukamenya ukuntu mugomba kujana mbere yo kuvuga ngo ubutumwa bwanje bugere mu itorero ryacu rya Zoe riyobowe na Revera Budede ryatangiriye mu wanje mu Kirambi n'umutware wanje akanyizera akanyemera. Uzi ko dufite abadamu benshi batizerwa n'abagabo umugabo badashobora no kumuhangura gusohoka urengara mu mujyi aho kubera ibyamubonaho, ariko niba ushobora mu gusenga mu kuri no mu mwuka uzakomera kandi umutware azamwizera n'itorero mwizere aho n'abaturanyi bamwizere nko gutambuka no kuvuga ubutumwa. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane, turabashimiye bashyitsi bacu guturuka mu gihugu cy'Ubugande. Mwumvishe twaza tuganira hejuru y'ikiganiro cyo gusenga imisengere ya ruguru n'iyahangaha cyangwa ivuga butumwa. Mwumvise bagiye babisobanura simbisubiramo, bavuga focus ya ruguru basengaga badafite izindi nyungu, ariko hano basenga bafite bararikiye amafaranga n'ibindi. Batubwira ingero nyinshi. Rero turabashimiye, Imana yabayoboye mukaba mwarasize abana n'abatware banyu, mukaba mwaraje muri iki gihugu kwivuga butumwa. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Rero turashimiye abakunzi bacu badukurikiranye muri iki kiganiro. Rero iby'ukuri namwe turabashimiye, uhereye kuba dufasha kuri ubuhanga bw'ibyuma, nawe turagushimiye, baba badukurikirana ku migabane yose yo ku isi. Namwe turabashimiye. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Shalom shalom, amen.